Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun dini. Nida al-iman wat-tauhid wat-ta'ah wal-hub wal-iqa' wal-hurriyah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Mahulin ya mga umat Islam, kialukis Suratul Kahf ayat kawaan tagwalo. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Nasabut Suratul Kahf in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kainayat to diungog niyo. Parman niya, laong niya, wasbir. Pagsabar ka mo laong niya. Pagsabar ka mo. Uno-uno na tiway huan sing kasabar. Doon nakapagsabar sabab sinamuin patan na sandihil kanyo sin Allah ta'ala. Doon nakaing kaunan niya kasigpitan ha pag-usaha, hasakit, hauno-uno na, tiway huan sim pagsabar. Sa sumagawa long niya, ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadat. Pagsabar kamo, iwan sin mga sila amuin, nangingin duaa. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yung pagpangindua nila patuhan, si Buda yung kaunan, may kaunan niya, may naatiwan si mahapon. Imaksud, pagsabar ka mo, iwan si mga sila bariman, pagkahiniyo. Iwan si mga sila Muslim, panaiwan niyo. Yuridu na wajha. Pagsabar ka mo, iwan si mga sila ini. Amuin in mimukarna nila. Iwan sinamuin maksud nila. Tupot tudyo sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Ayaw mo lawong niya paunaha. Atawakang palawihon. Inamuin dumakaw magpanon. Pamanga sila tao. Amuin imya maksud nila. Inamuin kawayaan nila sadya. Karna pangari-ngari dunya. In ayat mga umat Islam, patumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. In suway bangkitan niyo dumamagpanon. Iwan dumamagbakay. Imba kayon taniyo amon pagkahising kita niyo. Amon siwo kita niyo nag-ibadat. Inipalundang panon kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amon biasin pagkahising kita niyo. Muslim bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta, ingkya aunan sinhambuk manusia. Bang siya di managpanon habukon sibo niya. Wayroong pagduwarwa, in siya malapay na sadya. Masabot na niyo kana in mga dalil manunjoki ha ini. Laong niya, wala tadu aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina. Ayaw ko magad
pamangamano siya amo intiambol nila na impangatayan nila. Marilawng niya panumtuman kako. Ay bimana, wayroon na nanumtum patuhan. Ayaw kulong niya makadkan nila ini. Sa inagaran mo, wasbir ma'alladina yad'una rabbahum. Inagaran mo, iwan daw nung magbagay-bagay, iwan maglundang panon, in mga sila nag-ibadat sibu iwan sinikaw. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya riwayat hi Imam Muslim, atawakan hi Imam Bukhari kay Imam Muslim. Dayna hadith hi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kawaita hadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jalisi as-salih wal jalisi as-su' kahamilil misk wa nafikul kir. Innama mathalul jalis as-salih wal jalis as-su' kahamilil misk wa nafikul khir." Inupamahan long niya. Sinamo in dumakaw long niya magpanun, magbagay. Hamang nga sila amo in tao marayaw. Iwan sin dumakaw magpanun, magbagay. Pamang nga sila amo in mano siya bukong marayaw. Kahamilil misk wa nafikil kir. Bialawng niya sa parati, nagdarala na mahamot, kasturi. Iwan sinamo in nagdarak hati niya kahuya mo in nasusunog yaon. Pamahalong na sinamuin long sila sallallahu alaihi wasallam. Upamahalong na si magbakay ko tao marayo sin tao mangi bialaw na sa parati nagdarala ng mahamot kasturi iwan sin amuin kahoy na susunog yaon. Law sila sallallahu alaihi wasallam masabdan niya. Fahamilul misk adapon long niya inamuin nagdara amuin lana mahamot kasturi yaon imma an yuhdiyaka doon nakalawng niya amuin karihilan niya kau sila na mahamot niya yaon wa imma an tabta'a minhu doon nakalawng niya makawikaw kanya sila na mahamot yaon wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan ay doon nakalawng niya wiyan malapay kau sinhamot niya yaon. Wanafikul kir, adapon long niya inamuin nagdara amuin sulab kayo yaon. Imma an yuhrika thiyabak, doon nakalong niya amuin masunog na imbadyo mo. Wa imma an tajida minhu rihan khabithatan, doon nakalong niya makahamot kau sinhamot niya bukon marayaw. Biya din inupamahan niya ito mga umat Islam. Ang kahantang niya biya ini. Sa parati niya, bang India mo nagpanon, mga ulama, mga nangangadji, mga nag-ibadat biasin kayo mo. Bang sila India mo nagpanon, doon naka, in sila yaon, malamin nila kusindayaw nila. Bang inkaunan nila mag-ibadat, inkaunan nila nangangadji, bang inkaunan nila guro, doon nakabang sila India mo nagpanon, karihilan nila kau sinamuin karayawan doon kanila. Biasin ilmo. Bang guruin daw mo mag-alok, bang tao na ngadjiin daw mo magbakay, pero pagduaro ay nidihil kay mukatan, pangadji din na Quran iwasin sunnah. Sa walaw pon, inamuin, opposite niya, bang in tao daon mag-agad. Amo imbukum tao marayaw, tawi agatos tawiya inusabo kun halal, magsisiyabo uno na. Wayroon pagduwarwa, bisan pa kaw tao marayaw, malaminda kaw singkangian niya. Ay doon naka makausaha kaw sinusahan niya, ay doon naka malapay kaw, hawak tuman, nagbaybas, at tawakan nag-operation, nalapay kaw na saggaw. Sa mabmayta, nalapay kaw simbaho diara niya. Sulay-sulay niyo ikaw hambuk tao di mag-ibadat. Bisan ko mag-ibadat, jumad-jumad sadya. Ikaw ang buok mano siya Muslim, bukon kau mataki magsambahayang. Sa sulay, agad kau, pamanga 5 pahangpo. Tao mag-ibadat, marayaw inaklak pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to ka mumyanaw haran. Pag kita kay mo ando, isablong na ito na
lima wailong na yung mga tao marayaw yato, yung mga guro yato. Para halbo kung kau guro, sa na yun ang kau guro. May tayat to. Sawab na lapay ikaw sinhamot diara niya. Misang ka bukon tao marayaw, hawak tuman kau nakaagad, nakapanon, hataw marayaw, bistaw na kau si Manos ya, nakakita kayo mabasing kanila yun. Sa sulayhi sabi ikaw mag-ibadat. Akad ko ang mga drug addict, ang mga mag-uusaha bukong marayaw, ang mga Manos siya bukong marayaw yung pangandatan patuhan. Misang pa kau 5 waktu, misang pa kau ustad, misang pa kau haji, bangkaw 5 mud kanila miyakad nagbakay, bangkaw kakitaan sin mga tao amuin makilakan nila to yan na sablaw na 5 way mga kakangog yan, tawi agatos tawiya. Yan na sablaw na 5 way mga drug addict yan. Yan na sablaw niya 5 way mga kiyaw na sang yan. Para halbukon kau lamud kanila, nakaakad sadya kau. Na, biyaning niya. Laong sinasusallallahu alaihi wasallam, intaw marayo iwan sin taw mangi, biyalong niya sa parati nagdarala na mahamot. Iwan sin nagdara kayo. Amuin may nang mangdahi pahikas, sunog sinamuin tamungon mo yaon. Na, atat ka naman ko di mga nagpanon kanila, dahil nasa wabyad to. Laong sin mga kaiwanan, bangkaw long niya mawaya. Kumila, hapag ka tao sin tao yaon, kilaha mo na imbakay niya. Kilaha marayaw impanon niya. Sa wabmayta, bang impanon niya bukong marayaw, wayroong pagduwaroin siya bukong da marayaw. Sa bang impanon niya, yung mga panaiwan niya marayaw, wayroong pagduwaroin siya tao marayaw. Inyan sara dun niya. Nabiyari namang sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sa wabiyat to, law sin Allah ta'ala parman niya, indahon niyo magpanon, amuin mga sila siwo, sin kamo mag-ibadat da isab. Hari na kung mag-ibadat, da kau panon kanila, hasupaya kau malamin, hasupaya kau makahampit, sinamuin karayawan barakat diarasim mga sila tao marayaw. Ikaisa, hikaruan niya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kaya baita hi Abi Sa'id al-Khudri. Hariwayat hi Abu Dawud wa Imam At-Tirmidzi, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda niya, la tusahib illa mu'minan, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tusahib illa mu'minan, ayaw ko magbakay, ayaw ko dumamagpanon, maglundang panuniwan si mga sila, ba't malayingkan mga sila bariman. Ay di mana, diya ko sin Nabi, bang ko dumamagbakay, sa simboring nakahalom simbay mo COVID, indahon mo magbakay tao marayaw. Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyan. Iwan long niya, wayroon long niya kumaon sin pagkaon mo. Mangbukon Manos siya amoy nagbababuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay di mana, bang inaadat mo magkasarak ka, bang inong mga pagsarakhan mo bukon mu'min, lawi aula sarakhan may mga sila bariman nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, sawab impagpanon mo kanila ini, nagdara barakat. Adapon impagpanon mo pa mga tao mangi, nagdara bala. Mayta, lukat lambing sa diing pagmitingan. Napulong na biya ini, siya tulong na nabiya ini ko, tawi agatos tawiya. Na, dahil na sawab yato, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bang aunlong niya kakao na laom simbay mo, hirihil mo na pa mga sila nagmabubuka patuhan. Sila yaunin lawiaw ladihilan mo. Bukon pa mga sila mo intaw yaunin hinang dahil sinamuin mangjaga-jaga sinamuin pagkahin nila Manos siya. Manglimot mangjingki. Mangigil. Damik yan niya. Kaya way tapasin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil na hadis si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Damik yan niya kaya riwayat hi Abu Dawud wa Imam At-Tirmidzi. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Yan ang bukusog long niya Muslim, nakadepende long niya impag-agaman niya habakay niya. Taka mo, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nakadepende kung impagbakay sinhang bukusog Muslim, dun habakay niya. Dahil na sa betulong si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, falyanzur ahadukum man yukhalil. Jakahin niyo.
Jagahin niyo. Iwan patungan niyo bang isuin daw ni magbakay. Sabab may ta, bang inkaaw na simbakay mo mag-ibadat, nakadepende rin doon ino no, yung pag-aarama mo. Mataabitin niya kung mo mapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumakawa, bang India mo nagpanon bukong marayaw. India mo nagpanon tawiya gatos tawiya magzizina. Magiinom alak, magaganda riba, maglilimot, magijingki, magigil. Mayroong pagduwa-ruwa, malamin nila rakosin sakit ito. Sabab may ta, bala India si mga tauyat to. Bala. Damikian niya mataw di hikmat makawa da hindi iha mga hadis na sabutin kita no ini. Damikian niya ikaw mag-uusaha. Mangkaw mawaya makausaha, indah magbakay mag-uusaha. Sabab may ta, bang India mo nagbakay di may ngat mag-usaha, uning guwa niya. Makausaha ka, di. Haununo parkala, day na sabab ito, sabda si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannada. Ingginhawa atau kan inyawa si manusia biaklaw niya sa parati hati niya amo insun daluyaun hangkat rupa ang kaiwanan fa idza ta'arafat ijtamaat wa idza tanakarat ikhtalafat bang sila hangkat rup maghambuok bang sila bukon hangkat rup di sila maghambuok biatun niya wasim manusia akarya sa linya. Bialaw na sa parati sundalo. Kita ka mo, NP, di ang magsulot iwan si mga army. Sa mabmayta, bukon silang katropa. Bukon silang kabrad. Naday na sa obeto, bukon man silang katrop, diyan sila magsulot. Batasog, magbak NP, iwan sin army magbuno. Biato na lang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in sa parati sinyawa si manusya. Bialaw niya sa parati lang na sundalo, bang yan lang niya hangkat tropa sila mag-akad. Bang yan lang nabukon hangkat tropa di mag-akad, magkalo. May iniino ko tay mangud mo, di ka mo magsulot. May ta bukon ka mo ang kanyawa. Bukon ka mo ang katropa inyawan niyo. Tay mangud mo. Dahin kanina mo iwang kanama mo. Dahin na Soviet, to ayaw ko may iniino, tao di mo kakilahan, masanyang impangatayan mo kanya. Makaan ko magbisara mamayta kan na sin problema mo. Sa mayta ang kanyawa ka mo, ang kaakaran in niyawan niyo. So rin doon naon bulansang iwan pamayta ikato sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin nabi niya. Bang kita ni magbakay wa magpanon. Pi nakamusin tao marayaw asupaya imbarakat diara nila malamin nila kamo. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Tod mga paida makawa sing kita niyo ha mga ayat iwan mga hadis nasabot sing kita. Dahil na mga paida makawa sing kita niyo nasabot sing kita niyo kaina ikaisa niya. At ta'awunu ala ta'ati wa ibadatullahi ta'ala. Dahil na mga paida makawasing kita niyo. Hapag panun, pa mga sila tao marayaw, muna makatawang kay mo. Hikasuok mo papagtaat ibang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa niya, an najatu yawmal qiyamah, wa min faza'ihi. Kasalamatan, iwan magparuntungan kau, hawak to pag-isabad lo kiamat. Sabab may ta, Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya, sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Pitulong niya tumpukan, dahil manusia. Banglaw niya umabot in paghisab. Pasilungon ko sila laong niya hasisulungan. Amon wayroon na silungan, ba't maling ka na mo rin silungan niya. So kaya riwayat, ingkaaw ng sinsuka, paamo in using kita niyo hakngas ta dakuman.
Napasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala doon sa sulungan niya. Inpito tumpukan ini. Nasabot din doon indo magbakay. Ar-rajulani tahabba fillah istama alayhi wa tafarraqa alayhi. Nasabot din doon indo magbakay. Bukunan magtaymangod. Pwayron siya bot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din di hadis indo magtaymangod naglasa. Sa doon magbakay. Nabiyarin namang magtaymangod pa magbakay pa. Na, surendo naon, laong niya, duwalong niya, manusya, naglasa, nagbakay. Boko na mo yung magbakay, usog iwan ibawai. Sa magbakay, usog iwan sinusog, bawai iwan simbawai. Naglasa sila. Nabutas. Si buda yung kaunan nila, nabutas iwan sinahambok, naglalasa. Dendo naon, hakalabyahan sinamuin pagbakay, naglasa ka mo, hakaw na sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambok ka din ang mga candidate. Dihilan kalabyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasilungon niya, hawak tuya ito sa sisulungan niya. Dahin doon haon, dahin na sa beto, nasabot dahin diin mga paid na makawatan niyo. Magparuntungan kita niyo, bang maaon in pagbakay, iwan paglasa, purna karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasilungon kita no sintuhan. Para man sintuhan. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Na imagbakaylaw niya adlaw yan. Hawak to sin paghisab. Imagbakaylaw niya adlaw yan. Ba'duhum li ba'din adu. Kanya pa kanya magkuntara. Ito bagay, very nintay mangod. Na magbakay lang niya, mga maglasawak to yan. Kanya pa kanya magkuntara. Sa ilal muttaqin. Buat malayin ka na mo rin mga bariman. Amuin nagbakay sila, naglasa sila pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sa obiyat to, bang kau nakabakay, bukong tao marayaw. Haawak to paghisab, may nang muna sa kuntara. Pintaw yaon. Siya na yaon, mamayita, sinamon karupangan mo doon niya. Parahal, hapangatod simmano siya inikaw sa nitya bariman mag-ibadat pag sa kalihado ka na burgaron niya na yung sikreto mo in front page mo ikaw simusuporta masjid in front page mo ikaw simusuporta pag madrasa sa kalito drug lord tawya agatos tawya sa kalito in pag-usahabo kung marayaw din haram. Sa impya kita niya tao, yun siya mag-iima, yun siya bariman, yun siya nasanitya. Dahil na sa wabiat to, bangkaw na kabakay, bukon marayaw, bulgaronda, simbakay mo yun, no? Inamon sikreto mo. Dahil na sa wabiat to, long sintuhan na parman niya ini, magbakay long niya adlaw ini, magkuntara na. Buat malingkan, amuin mga sila nagbakay, hapag iman, pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikato niya, paida makawa singkita niyo. Al-muawanatu ala masaibid dahr. Intaw nagbakay hakana si pag-iman patuhan. Maon im pagtulong-tulong nila, tulong tawangin nila. Hawak to sing kasigpitan. Magtawang im mga bariman. Sa bang impanon mo mayroon pag-iman patuhan, wayroon din doon im pagtawang. Gamdaman misang kau tawangan tumbuyon pa kau. Panglaw na buko na ko, di saan lang na makabawi lang na pag-usahan niya. Tiyawangan ko lang niyang kamilyon, ba't siya makabawi ang usahan niya? Tumbuyon pa kau, panisoy pa kawataw. Ampay mga bariman, nagtaymangod ka mapag-iman, patuhan. Dihil sinto, di na makaingat in lawa. Mga umat Islam. Ikaupat niya, al-husulu ala barakatil majalis allati yatajalasunaha. Tanong ini, magtaymangod kita niyo akam Islam. Mahasil tanu im barakat. Sa bintaw magbakay karna sin Allah subhanahu wa ta'ala aw barakat ya paakad sintuhan din doon. Na mahasil mo im barakat yaon, amo inidihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kalabyan sin duwa nagbakay muslim mu'min karwarwa. Dahil na sa wabiat tulong niya mahasil mo long na im barakat amo yung paglingkod-lingkuran sin kamo. Sabing kaaw na si mga bariman mang sila magmeeting karayawan na jakatan. Dahil na sa wabiat to, dilan sin Allah ta'ala pagbarakato ng pagbakay niyo. Ikaunom niya,
Asy'uru birrahati wat tuma'ninah. Masan yang inatay mo kanya. Masan yang inatay mo kanya. Way kahanggawan mo kanya. Wayroon ka na naman mo katitipuhan kanya. Adapon bang indahon mo magpanon bukon marayaw. Kawan tagupat ka dyan, hanggaw ko, berin ba yung 5 ito? Safe dawa ito pag-usahan na mo. Sabab may ita, wayroon, di mo ka na naman yung tumaknina. Iwan sina mo yung raha. Sabab simbukon siya marayaw. Sa kita ko, bang inda mo naramo nagpanon. Tao marayaw, biasing kay mo. Nagmamabuka patuhan. Masanyang impaghali-hali ni Haway. Masanyang impagtog ni Haway. Sab kakilahan niya tao marayaw. Dahil na sa obet, habarakat. Dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila ini pananamon sin Allah subhanahu wa ta'ala lahum sin pangatayan nila in kasanyang sin pangatayan. Hikapito niya intisyarul khair fil mujtama' al-islami. Sumaplag sa society sin Islaming karayawan. Sabab may ta sin barakat dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab ito mga umat Islam bang manda makahasil kita ni hutba ini sinamuin pangadjian may nang tanyo lutuanan maratan ni paway lawi aula maratan niyo ipagbatok pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil na sa wabiyato ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله